Parlok suabangan pelajar ni video ang kerpat ya pi subah share like subscribe komen. Ne kadi kalum mau ben phut. Kijing ikliar bha kane kalum mau ben phut. Pek na siliang ha siliang ulum. Yu ikliar bha yu itnat bha ini kalum mau ben phut. Mensua di kam de ikliar bha pi ma mensua dak kiding nang bun kiding kane kalum kane ka klau mta ti liat lem lut kilia thang ringa lut. Ikliar bha ban pek na siliang ha siliang lum ha siliang ulum udah utai uta mau ben phut ba ikan jang bha ba mau ben phut ba umau kon thei udon sa ta sepo tai di umau kon jang parlok mana pek na siliang ha siliang ikliar bha une ulum mau ben phut entah bale pengat lu di kiding bam don ding siu mensua te klau ha nyum sanyum ni klau ni kini kalum da te mda klau su la plia la phane la yu i bha ban pe na siliang bala ikliar bha ban pe kene pen thor ke baru mi tenat don ke ba bla sau don bom pat sau dang sediang tai bal tai siliang balong khuj dong khuj diet ke di surok tai ki ying ki sem badon spot stong pia kane ka wi surok brane ke di surok jopkat sinong balapong na sinong mo pia balik sadong inding basate kide sinong pia hi kiteru sio basa sio sa rumpat kade sinong nyang riang basate sa jirong baju ijing blu mala kade sinong maulum kri no perlu kan itenat ini galum awak pekai balik kiu nanti la jirong ti mon phut ile ben pek ari di itenat pek sau capok ni pek sa jirong ni pek sa siliang ni pek pang kadiang ni pek sedang pang kamun ni pek pang sep ngi ni pek pang mi ngi ni di itenat ke ci iklian ne ru de uta mau ne po lu men phut hi adon ta ne jirong mau on kai pangat di sini selum dah kesini